Yeah! Mr. Čuks, slušaj sad. Kad smo došli u prvi razred pošli, niko nikog ne zna jer tek smo došli. U medresu smo došli, zadivljeni pošli. Kada smo se upoznali, lakše smo se snašli. Različita lica, drugačiji ljudi. Profesorska priča, ja hoću kući. Drugari i bule, svi se sada druže. Prvi je dan, na sabah nas bude. Počinje škola, počinje sve. Ja u klupi usamljen, znam Harisa i to je sve. Profesora nija za odgajatelje, strana lica svuda oko mene. Biti izdajica, to ne smijem, ostat ću jak, ostat ću sam. Nove bitke da osvajam. U drugi razred kada smo došli, neke znam, a neki nisu došli. Imam drugove, imam sve, Tibeta, Džino i Hafi i Zer. Drugi A, to sam sada ja, počinju problemi i vladanja. Škola ide, ma nek samo ide, vikend stiže da sve briše. Subota radna, to je ona stara, bježimo sa časa, bježimo i sada. Saba rani, podne, kasni, akšam, tevhid, to shvati. Internat, škola, pun osmijeh bola, džamija, kuća, tu je sreća veća. Mi smo sada Čajangradska raja, odlazimo kući, radosni ko nikada. Razred četvrti, mi smo sada, što smo radili, to je u nama. Odlaze neki, dolaze novi, moja raja mene voli. Profesor Selić stalno se zalaže u raznim pitanjima, on nam pomaže. Predsjednik Citrin, zamjenik Ramo, blagajnik Hemin i higijeničar Džino. Profesor Memić, sociolog pravi, naš razrednik stalno se šali. Sada prozivku ja pravim, prezivam se Čukura, a ime mi je Emin. A to Fejz, Mahir, Bajrić, Šišman, Čazim, Jedis, Botić, Sliko, Azlidin, Pamić, Semin, Uzmalić, Mustafa i Baškan, Denin, Subašić, Sad, Džino, Orhan, Kozlić, Mirzad, Sulejmanović, Kemal, Halilović, Ahmed, Kozlić, Haris, Pusić, Hamza, Purišević, Aziz, Zehar, Ramo, Šerifović, Haris, Fejzić, Dželan, Sileđić, Haris, Šut, Ejub, Podjak, Abdusamed, Hasić, Hasan i Mešić, Ahmed. 18. generacija, medresa Osman Efendija Ređević. Emin Čutura, Čuks. Za sve moje ljude. 2013.